Ngiyabingelela impumalanga entshonalanga eningizimu nenyakatho amagumbi amane emhlaba siyabingelela sive sakithi kunjalo bogogo ngidokotela Nyengelezo kanjengasesibongo lapha eSwatini kaNgwane eSwaziland kaManzini enzoni yaseNgwane Park isiteshi kuthiwa kuse exchange Mkhiweni Ngwane Park kanzi naseSluthe kuyawendeka futhi ngitholakale khona full time. Inombolo ithi +268 7634 2733. Cha bogogo lamhlanje njoba nibona nje ngishutha lona msebenzi lo laphambi kwenu lona logegeledelwe emakhandlela nanayi inkantini yeAgamesta. Lena ndvuku bogogo indvuku lethi ayithi kudula kunato tonke indvuku lenginato la indvuku lena mogogo lengimasheshisa ngendlela lesimanga and ikhuphulana ngendlela nje lephuthumako kakhulu. Makhehla lendvuku kelena lokwendekako kuyo kusimbulu kakhulu kuba ngilokho nje lokubonako makhandlela lawa inkantini snefu hayi kodwa akakuspeed ngumhlolo liqiniso ke lithi ayikaship makhehla mangifuna icambe manga lena ngikhipha nga100,000 ngoba le speed lesendawo singetulu kwetipiti tiphelele wena wabona kugijima sidududu kugijima inyosi kugijima indisa igijima kanjalo so akufi umuntu akunjani uma ngabe ufuna lo msebenzi ke so uthini uyahlupheka ubathethe into uyatibamba tiyaphunyuka wehliwe nyuka ulanza into kubantu utangasebenzi awusukume utothatha le ndvuku le sitakusita impela sikuside ukwati ukuthi uphile siyakhulumisana ke la ekhaya le ndvuku lena makhehla iyashesha lengingakusho ngiloko nje siyashesha ayikubulali into le yendekako ngoba mina ngiyinkunzi yemaqiniso la ekwelapheni into le yendekako ine time frame lo niketwa yona mangabe ke le time frame yakhona akusi contract le nihlale nitshelana ngayo inesikhathi nje lo yisebenzisa sona bese uyabuya futhi ngiyidisconnecta so chubeka ngale letinye tinangisana tindvuku tephila lenginato la ekhaya so ke sengichaza ukuthi ke bogogo nginethulela nje lo msebenzi lona makhehla ukuthi uma ngabe ufuna ukuphumelela ngespeed matata kuthi kudibana 3 months 4-5 months to 12 months kube kubukwa wena ngemali ubugibela imoto lokucaca ukuthi uyagibela ngibamba nje +268 7634 2733 ute uthathe lo msebenzi uthathe lesiphakamo sekuphila uphakame uphile kuvuwe ngawe lesi ke akusiso sethwalo lesi siphakamo lesinemandla nje kakhulu sekwekuthi uma ngabe ufuna kuphumelela indoda yakho sitidedele fandaha tihambe waya tingeme endleleni ludziwo nje lolo lapha eKaselidziweni kunento yami nje lengasiyinkulu ngekosize bese wena sowufaka emanti asemfuleni logijimako hayi kutabe sekuhlangene ke indoda yakho sethi uyahamba kilolome sithambi kamasiphula ngicinisile ngemfungo uyobona sinawe uyaphila.